Oh, hello guys, je ti an mwen pote ti video sa pou m vin motre nou ke yon ti pe m'achete nan AliExpress. So, yeah guys, m'achete ti pe lan $37. Li ta sipoze vini $40, mte gwen $3 discount, yo mam $3 discount, so li te lansel, m'achete li $37. Ok guys, so, mwen vreman remen, mwen jwen ni jodi an. Men si nou pa gen an pasyans, nou pa ka achete nan store sa yo, ok? So, mwen jwen ni jodi an, li vini a on plumje, li vini avek yon cap, so, mwen vreman remen, li vreman soft, so, sorry, paske mwen te gen tan debouche li avan ke mwen moutre nou. Mwen te gen tan ouve ti pe klan, sorry, ke mwen pat moutre nou, lem tap debouche li an, si tale a mwen jwen ni, so, sorry, mwen pat moutre nou, lem tap debouche la, but, yeah guys, jan ap gade la, ti pe klan vreman soft, mwen vreman remel, li nice, so, yeah guys, so, jan ke mwen di nou an, si nou pa gen pasyans, nou pa achete nan store sa yo, nan Wish, nan AliExpress, on tan dotan ko, si nou pa gen pasyans, nou pa achete la dan yo, ok? Paske ya pran tan pou yo vene. Imagine nou model ti pe sa depi 27 fevriye, mwen jwen ni 18 mars, ok? Si nou pa gen pasyans, nou pa ka achete nan store sa yo, ok guys? So, mwen vreman remel, ok? E pi yo pa vant chè tou, mwen depre se yo pa vant chè non pli. Yeah guys, yo lo order yo tou, yo bo free shipping. Order whatever so achete ya. Gen mwen yo mette le kom si se nan Etats-Unis la psoti USA, sou USA le USA la psoti, yo mette pou pay shipping nan, but other than that, si China la psoti, and you watch till cheap, and then you bo free shipping anko. So, mwen pre se sa k fe, ou pran tout tan sa, epi tou, sou bezwen li, ou bezwen pirik lan vit, ou bezwen jwen afo vit, ou ka pay extra money, and then pou yo ka foye l pi rapid pou, ok, ou ka bay more l'ajan, plus l'ajan, pou yo foye l pou pi rapid, sou bezwen l rapid, ok guys, gen opsyon sa. But, I love it. Espere nou te remen ti video guys. Bye. Bagay ankon guys. So, le ou mando, le ou vle pe bagala pou jwen ni pi rapide, defwa, pou shipping nan kon pi chè ke pou yo achete bagay la. Denyaman, le yo dim sa e ki mte try, pou mte ka jwen ni ontikas pi rapide, en mwen te gou, like, denye an te lan 39 ou 48 dolon bagay kon sa. Like, le kom si wap pay shipping nan, pou yo bagay, defwa pou ka jwen ni pi rapide, defwa shipping nan kon pi chè ke pri bagay la wachete ya guys. So, se sa fe mwen di sa, en prefo ou eton ti tan, en den nou save l'ajon. Ok guys, so, espere nou enjoy ti video. Napre nan lot video anko guys.